Seven Brothers Thobal Moising Sinduna Uzair Ali Playground Chathariba Open Tennis Ball Cricket Tournament ki oina Ajmer 11 amadi Fashion Queen Final ki damakta sem sakre. Qualifier 1 match ta Ajmer 11 amadi Ayman Achevers Sanakibada Ajmer 11 na toss ngamduna hana betting tawbada apibo over taragani thoida wicket taruk turaga run chamaga kuntra manga target tawba ngamki. Madugi paukhumda Ayman Achievers na over taragani thoida wicket mapan turaga chamaga taraga mapan score tauki run taratruk helaga Ajmer 11 na mai pakhi. Ajmer 11 gi Kishan na ball kuntra tarukta run yankai taret amadi wicket mari lauduna man of the match ki mana fangki. Eliminator match ta Ali Brothers amadi Fashion Queen sanakibada Ali Brothers na toss ngamduna hana betting tawbada apibo over tarani thoida wicket mari turaga run chamaga kunkama thoi score tauki. Madugi paukhumda Fashion Queen na over taramathoi ka ball amaga wicket nipan turaga wicket anida Fashion Queen na mai pakhi. Fashion Queen gi mutum social na ball tarag nipan da run kuntra taret wicket ama lauduna man of the match ki mana fangki. Qualifier 2 match ta Fashion Queen amadi Ayman Achievers sanakibada Ayman Achievers na toss ngamduna hana betting tawkibada apiba over taragani thoida wicket mari turaga run chamaga taramapan lauki. Madugi paukhumda Fashion Queen na over taraga ball anida wicket mari turaga wicket tarukta Fashion Queen na mai pakhi. Fashion Queen gi Kamaljit na ball kuntraga mapanda run marfugat mapan lauduna man of the match ki mana fangki. Tournament asigi final match ta Ajmer 11 amadi Fashion Queen thengnaragani.